U vojsku sam se prijavio bez znanja roditelja sa svojih 18 godina u junu 98. godine. Obuku sam završio u Vršcu za vozača tenka. Otac bez mog znanja preko veze pokušava da me ostavi u Vršcu kao instruktora vozačima, da bih ja izbjegao odlazak na Kosovo i Metohiju. Hvala Bogu, u tome nije uspeo, što mi je drago. Otišao sam sa svojim drugarima gdje je trebalo. Nakon 2,5 mjeseca sam prekomandovan u kasarnu Kosovski junaci kraj Prištine. Moj vod je pripadao snagama prvog mehanizovanog bataljona 15. oklopne brigade Prištinskog korpusa. Od prvog dana dolaska na Kosovo i Metohiju ispunjavali smo razne zadatke. Iskren da budem, ne sjećam se imena sela koja smo oslobađali. Svaki dan nam je bio isti. Dani na terenu bili su prožeti stalnim tenzijama, sukobi sa šiptarskim terorističkim snagama su bili redovni, kao i napadi civila sa vatrenim oružjem na naše jedinice. Počela je agresija NATO pakta na našu zemlju. Tenkove kao i svu tehniku dislocirali smo iz kasarne pre samog početka na rezervne položaje. Svaku noć, ali svaku noć smo davali mrtvu stražu. Čak smo čuli ljudske korake, zapravo to su bili samo ježevi. Bespomoćno smo posmatrali kako nas zverski tuku u kasarnu. Koliko puta smo sedeli svi zajedno i baš zbog takvih kukavičkih napada pomislili, hajde, uđite kopneno. Medijsko saopštavanje o kojima smo imali saznanja, Srbija je sravnjena sa zemljom, to nije uticalo na naš moral ni u jednom trenutku NATO agresije. U toku napada smo bili locirani u blizini kasarne sve vrijeme, svaka sekunda je bila kao godina, svaki dan kao vek. Zaista smo konstantno bespomoćno gledali sve. Mi smo bili spremni za kopnenu agresiju, ali ne za ovo što smo posmatrali. Kada se gleda šta je PVO uradio, to su sitnice naspram onoga što su oni nama uradili. Gledao sam sa zemlje kako PVO tuče projektilima po nebu, to je sve bilo herojski. Koliko su samo tomahavki oborili, tu sam bez teksta. Znam da ovima ljudski životi nisu bili bitni, uglavnom su bombardovali noću. Nismo imali nekih akcija u toku agresije, bili smo školski ukopani i maskirani, čuvali smo ljudstvo i tehniku, gubici su bili minimalni, čak smo ih više imali 98. godine. Došlo je do potpisivanja sporazuma u Kumanovu, kraj je agresije, dobili smo nova naređenja, počelo je disciplinovanje vojske sa prostora južne srpske pokrajine. Ja sam rodom iz Zrenjanina, moj grad jeste Zrenjanin, ali u tom trenutku je i Priština moj grad, u mojoj zemlji. Sa kamionom sam krenuo iz pravca Dragodana ka kasarni koja je bila sravnjena sa zemljom, gdje nailazimo na razjarenu rulju, nazovi stvari pravim imenom, šiptari. Moja 150-ka je gađena kamenicama i ciglama konstantno, čak je u jednom trenutku po meni šiptar od 15 godina skočio na kabinu, odvratne scene, neponovljive. Nailazim na britansku kolonu njihovih oklopnih vozila, dešava se da šiptari slave njihov dolazak, mahanjem zastavama, opšta histerija, a mene hoće da linčuju. Nisam mogao da prođem od bahatih Britanaca i zaustavio sam kamion ispred njihove kolone. Odlučio sam da izađem iz kamiona jer ih se više ne plašim, kao što se nisam plašio ni njihovih bombi ni aviona. Naš rečnik je jako bogat, pogotovo psovkama. Britancu sam rekao sve što sam mislio i osjećao, što mi je srce nalagalo. Sve što sam radio, radio sam iz srca. Sve mu je bilo rečeno na našem jeziku, nemo je posmatrao, možda bi sve to i ostalo na tome da se nije cinično nasmejao. U tom momentu se samo razmišljam da li po faci ili po pušci. U tom trenutku nisam puno razmišljao i puška je završila na zemlji. U tim sekundama sam vidio samo rulju pacova oko sebe koji su bili oko tih manekena u uniformama. Britanac je imao jako ružnu facu, ako vas baš to zanima. Nema smisla da mu menjam lični opis. Rekao sam mu šta sam imao, jednostavno mora da zna da nismo onakvi kakve su nas predstavljali mediji u svetu. Neko reče, mlad, dičan i ponosan. Nije pogrešio, imao sam 19 godina, bio sam tenkista. Produžetak vojnog roka sam odslužio u Kuršumliji, kao i većina mojih drugova, zapravo kompletna armija. Tada sam tek prvi put izašao u grad kao vojnik, bilo je neprocenjivo. Žao mi je što više nema redovnog služenja vojnog roka, ipak mislim da su dečaci posle služenja postajali muškarci. Stvari oko Kosova i Metohije su jasne, izgubljeno je samo ono čega se sami odreknemo.